Kaya ito minutes sa Bilawara, Yaku Bembiri na ko Africa wala kam ganalo ni FM komandel an kaningi sela thamolo nga ko wa bate ko ba mahungulo au rambo hi umera wa doroba rajoni executive mayor ka Dada Morero ebe banika murangeri wa Joburg Water nkarhi wa ku ahlamusela ho hikokwalaho ka yini ku ri mati nako mata kumeka loko ni yingisela lani vheni swi twa ku xava tingolo vanhu va le joni a ku na lexi nga ta lunga sweswi kwala a ku na lexi nga ta lunga sweswi loko ni ta va ni yingisele mbulavulo luwa ko va switori na switori na switori a na ku laveki switori ko laveka mati vanhu va lava mati vanhu va pfuka entirhweni va fika va tshama va nga tirhi ivi loko va ku phapara va ku heyi doroba ri kurile mphakelo wa mati ku hava vo twingani mati lawa mo nghena tiphayiphini ma ya vanhwini kuve va tirha so a hi va lavile ku hi ta bula na vona la MD wa Joburg Water ni xoku MD yi vulela yo vula ku i managing director a hi va rindzeri ku hi ta vulavula na vona a vele ku teni a ni ma swi tiva hi mhaka ya ku leswi va ka va swi vulavula lahani va yingiserile a ni la ta va vutisa swivutiso swo tala kambe a vele ku teni hi mhaka ya ku va swi tiva veri va ta va ri na holobye va tlhela va ri na meyara ku kha ku famba hambi vo famba mi hala na hala na hala loko mi nga ri ku ndlela leswi a mi fanele ku kha mi ta swona ku nge vi na mati hi va ka yini mati amo ndzundzuluka ma ku humelele ku fanele ku va na ti-treatment plant ku fanele ku va na mati lama fambaka se ene loko ta swi vona ku a swi khumbi va makinosi va Rand Water na le ka press conference a va nga ri kona va Rand Water a va zangi va vitaniwa hi leswi va Rand Water va ri mati hi lava va Johannesburg hey hambi hi ta ma veka kwihi hey tiphayiphi va ha na ndhawu yo veka mati mani swi tivi ku mile ku rhangeriweni vanhu va njhani leswaku kambe swi ri tani namuntlha ka nongo loko Afrika wa vulavula mixero mugana lana FM hi ta va hi kha hi languta hi twa wehe ku angula ku yini eka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku ri na tona kusukusela sweswi ku felaka hafu ku bilawara ya 12 hafu ku bilawara ya 12 nako a hi kha hi lava va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo a Gauteng ku va tsandzeka hi yini ku hakela vanhu lava va nga le ku tleketleni vanhu va tsandza yini vana va le ku tsandzeka ku ya xikolweni hi ku timovha leti ti va rhwalaka va ri se hi na tin'hweti hi nga ri ku hakeriweni kahle ku famba yini lava van'wana MEC wa ndzawulo ya rihanyo ya Gauteng i tshahiwa kha ku vavabyi ve va pfa va tsakela ku titlelela hansi i kona munhu muvabyi laka va mina ni kahlele ku titlele hansi e va ka yini kahle va rhangeri lava nge le ku hi rhangeri va kha va ndla yini sweswiwani loko u teka foni sweswi hi fonela un'wana na un'wana murhangeri lowu mi n'wi hleketaka hi n'wi fonela sweswi mi ta hello meeting mara wa yini meeting wa kona matsalani wa yini loko xiyimo xi titani loko ndyangu leyi kha yi tsandzeka ku vona ku vana ku na vanhu va n'wi hlavelaka mahungu sweswi loko ni kha ni tala a kha ku vula ku yena i hleveriwe mahungu ya ku khumba timhaka ndzawulo leyi ya kumbe xiyenge lexiya xa vunhlori se ha ku loko va n'wi hleverise leswiya xivutiso i ku i hleveriwa hi number mani yena i hleveriwa hi ku ye i yini loko sweswiwani fanele ni ya hlavela se swi ruti mahungu i mhaka ku i un'wana wa vafambisi va xitichi loko no hlavela se swi ruti vafambisi no hlavela ncindani ni nga yi ni ya fika ni tihlanganela na mani ni nga n'wi tsavala ni hlangana na ni hlangana na July Sithole ni ku he July phela ka munghana lonene ni n'wi hlavela swo ka munghana lonene hi mhaka yini phela Rose a nga July ni va ni kha ni lava ku fika yini lela yini hi ku July a nga tirhi kona ka munghana lonene no nyika xikombiso July ani na swi tiva ku mina July a zondaze na loko chinga to chinga mara hi sweswo sa emtonini va ka hina 0860 002 na vaaki va tindhawu ta ka Valoyi
ku ri ka papa leri ntima leri ri nga mi wela ri wele hinkwerhu naso a hi tiyeni nkarhi lowo tika hi vona leswaku hi heleketa nenakazi ya hina ndlwini ya hina yo hetelela hi ndlela ya xiyimo kambe emtwaneni mi khomete timhaka 0860 002543 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ku le ku vutiseni ku na nkulukumba wun'wani aka ntshamo lowa komba ka komiti leyi va ri i honorable Ncola loko a kha vutisa swivutiso swa yena hileswaku wa yingisela eka na loko a vulavula imani twa ku ni nge swi koti ku n'wi kuma lana loko na ha rindzela wena ka 0860 002543 ya veri a hi haxe swona hina hi haxa vayingiseri va hina va hi fonerila hello mingiseri nhlekani Nhlekani Khalanga mpfukeni bota mina hi pfukele hi ngo vona hi pfukile mani a khensa swinene bota swa vito swi na nkoka vhele a hi foneli ku duma hi fonela ku tisa timhaka vulani vito swi hela ka hi twa swa vito swi na nkoka swa nkoka hi leswi n'wina Khalanga mina ni maakatiko wa le Elim i ward 2 ya Makhado sub-region a mugangeni lowu a wu tiveka ku hi le ka Mahonisi hi le Waterfall section B sweswi taneri lembe leri nga hela loko executive mayor wa Vhembe district va hi hlayela budget ya vona va hi tshembisile n'wina Khalanga ku muganga wa hina wu lokishi hi le Waterfall yimanyana kahle ku na moya la mi nga kona mani and mhaka leyi mi nge ri tina yini na nkoka ngopfu a ni tivi mi nga ndlisa ku yini ku mi kota ku twala kahle ni ti pfaleli ni teka movha ni ti ku mi ta ni twa kahle ya na mi twa se a na ku executive mayor va hlaye budget ya vona state of the district address va hi tshembisa n'wina Khalanga ku ri hi ri section B hi ri muganga wa ka Mahonisi a Waterfall va ta hi borhela borehole hi lembe ximali leri sweswi swi endla ku ya kwalomu ka vo 9 months va thebule budget yaleyo muganga wa hina a wu na mati wena Khalanga kusuka I think a ni ri primary sweswi ni na 20 years ni pase matric tiphayiphi a ti se tshama ti huma mati a hi tshikeni ya 20 years a hi ngheneni ka leyi yiwani ya leyi ya tin'hweti ta nkaye leyi va nga tshembisa mi ringete ku landzelerisa ku endleka yini okay loko ni le ka a community structure mina kwala mugangeni then hi ti 2 ta July a va ri kona kwala tikweni ra ward 2 ni engage na vona nomo to nomo va ni tshembisa ku borehole yi ta boriwa leswi swi endlaku ku ni ze ni fona wena Khalanga i ku sweswi ni twe ku that borehole yi le ku twisiweni yi la ku ya boriwa under ward 15 hi mhaka ku hina mukhansela wa hina a nga hlamuli nchumu loko va ri timithinini swi vula ku hina hi hava vo hi vulavulela and a ku na update hi kumaku mapapila hi tsarile hi ya Vhembe a Vhembe ni yili mina ni nga ku vulavuleni kambirhi ni landza timhaka ta borehole leyi vo fika va hi byela ku hi ta rhumela vanhu va ta survey va vona ku borehole yi ta boriwa rini now it's 9 months down the line in 5 months time va ta va kha va thebula yin'wana state of the province state of the district okay ni sale makume mbirhi mune second swi vula ku n'we leswi mi lavaka swona mi lava ku twisisa ku ward mi te ward 2 ya Makhado ne okay ward 2 ya Makhado ka Mahonisi mi tshembise ku ta va na borehole councillor Frida Nkondo ku ndleke yini i ta ilandzelela mhaka yaleyo ni khensile bota mina enkoma khensa swinene hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula loko government a ta nyiki vantshwa chance loko nyikiwa vantshwa chance Khalanga ku nga va na laha hi nga yaku kona loko ha yimela hi vokokwani a ni voni laha hi nga ta ya kona a ni ve ri hlampfu rintshwa ri tisiwa hi ra khale ri tiya hi ra khale ni yi veka kahle Khalanga lerintshwa hi rora ri fanele ku ri tisa le ra khale se munhu wa khale na hina ha swi vona hi vokokwani nga ndla xilo na vona that's why va ku loko munhu a kha kula Khalanga swin'wana i tlhelela vuhlangini se i mani i va kasi kokwani kambe hi loko munhu a ri na malembe mangani that's why va ku na le mintirhweni Khalanga hi tirha hi fika ka 60 hi kota ku ya pensionini va ta hi khensa swi vula ku ta ku munhu waloye se i kurile mi vula ku swa vakokwani kambe leswiya swo a mi tivisa nteka ni ya kaya a ri kaya
leswo swo mi kuma ku na kokwani ve le ku xanisekeni mi va byela hi xibedhlele va ku a ni xibedhlele va nga ta ni hetisa swi vula ku se va pfumerini ku mina swa mina swi herile. banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Inakona ku Afrika wa vulavula 20 timinete ntsene 20 timinete ntsene ku bilavula ya 12 inakona ku Afrika wa vulavula ato go tsalela swin'wana se swa nkavanyeta ka vavisitani 0860002543 inakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Ai go to mixero mena ku we yin committee to maka hi ndlela yo yele un'wana ni tsala hungu leri ni byela ni veta ku ni byela ku mi ta kota ku twa ku nhleka yini i ri loko mera wa Joni a vonitwa la a ta ntlhavi mpama mera wa Joni wa onang nchumu mera wa Joni vo va ku feleni vanhu lava va nga ndangi ku ti plan malembe ndzhaku va lava va ri koho timeyara le ndzhaku a va nga swi voni ku doroba ri ta kula se mera wa Xikwembu ta ndla yini sweswi a nga swi kota swo ndla reservoir yi vhe yi hela kwala na kwala a swi koteki. Ai amukeleni mun'wana mingisero nhlekani Esikale botpet na vayingiseri va nongonoko wo duma wa Afrika wa vulavula. ai Na moya wa mina wu ri tsanini. se swi yo yini Botpet Johnny Khomaneng. Khwatinyana leriya ro fana no hambanyisa ka Thomo ne le Block 2 kumbe ka Thomo ne le ka Khakhala ku hava na Joni. Swi imagineni loko ri hamani. A ni ngomile ku ehlekeni. a ni hleki mina no vula ku mo familongi sa tingholo vanhu loko ni yingisele luya a nge ila ku i tirha swona swo vona ku doroba ra Joni ri va na mati leswi a swi hlamuselaka a swi kombi ku ri na mati ma nga ta kumeka nkarhi wun'wana kwala kusuhi La hi nga kona Botpet. Ni tshama ni swi vula malembe ma 5 lama nga hundza hi nge he pfuki humini. Loko hina vaakatiko va tiko leri ti fumisa leswi hi ti fumisaka swona ho ti fumisa ni hi mhaka ya ku mavhotelo ya hina a hi macinci ende loko ka hi nga macinci ya mahlweni swa ha ri switsongo. mara MD phela a nga voteriwi MD wa Joburg Water xikombiso a nga voteriwi loyi ni loko no vutisela kahle mi nga twa va ku i engineer munhu loyi ive mi tlhe mi vutisela kahle mi ya mahlweni ku i wa phatile. swa nghena swa phati ka loko se munhu a ri engineer Kwala tikweni leri hi nga ka rona Botpet vanhu va famba hi timovha ta ti-bull light. Loko va ya ti-ofisini namuntlha nampundzu va kha va escortiwa hi ti-bull light. Yi chaya va escortiwa hi ti-bull light va ya makaya a munhu a fika nghena kaya a dya a xurha a tlela vurhongo byi khoma vana va nga ri ku yeni xikolweni la Joni swi na 3 weeks vana a va le ku yeni xikolweni. Lava va ngete varhangeri nyana va lava n'wina va ngete hayi hi ku yisa xikolweni xin'wana na xin'wanyana hi ta ku nyiketa xo famba xa ku i kota ku ya xikolweni swi kwihi swo famba a swo famba Botpet hikuva la ku hoxa maxaka ya vona ka transport a ku na swin'wana hi Botpet hi ku ku na budget ya transport yi kwihi yo fika yi hela xikarhi na ku budget yi hela xikarhi njhani ku swa tiveka ku ni ta swi vekisa ku yini swa tiveka ku hi teke timovha ta 10 yi ta hela kasi budget swi vula ku vanhu lavo vulavula budget a va swi twi ku ncini budget i vula ku n'hweti na n'hweti hi ta va hi kha hi hakela mali leyi ku fika loko lembe ximali ri hela. Sema mina Botpet hi lama ku na maxaka ya vona va nga xava tibazi hi makhisimusi va lavaka ku va hoxa hi laha hi nga fika kona. That is why loko ka ha ri na titiraka ta mati Botpet leti tseketaka mati ti tisela vanhu emugangeni kumbe emalokixini sweswi mina ni ya kangetela mati hi 2 liter vanhu va hosi mara yi ta tiraka hi 2 mina ha ri la xitarateni swa Joni
loko ni ya fika ndlwini hi ma 7 ve ri tiraka yi tina nhlekani loko u complain va ku tiraka yata yi ta yi tela mani two we maro leliya ngoyile sweswi ni vulavulaka na n'wina na Greenfield Drive na ya nghena Sandton veri le ni tshama kona mukhukhwini tiraka yi fikini ni ya fikisa ku ni tshika ku tirha ni tsakana na mati botseti varhangeri va hina va na hina la hi magoza lama hi mabaku hi ri vaakatiko a hi vona lava magoza lama biwaka hi varhangeri va hina a va hi rhandi ni nge pfuki va ha hi rhandzini loko i nga se tshunelela a Little House a ku na nchumu na wun'we u nga ta lunga ku lunga ntsena loko se i ye Little House ya vhotela swigevenga inkomu bye rito leri va nga ri tirhisa ha rona mingisi a ku na munhu un'wana na un'wana la nga xigevenga le jele se yo mhaka hina hi kuma Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela 0860002543 nongonoko ya Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hey minjhani la ka Mulamula ni no twa no ku tsundzuka ni swi tivi kokwalaho ka yini no twa no ku tsundzuka ka Mulamula hayi mhaka ya nghozi leyi ni nga na yona lani me no tsundzuka ka Mulamula ku mi pfukile na kama yamukeleni n'wana mingiserelo nhlekani khalanga njhani hi pfukile papa hi ngo vona kiyeni man khalanga namuta na ku vulavula hi mhaka leya ku xanisiwa ka hembewu ni twitori ro ni kha ni yingisela mi vulavula hi timhaka ta ku kahle ta huma rini mhaka leyi khalanga ku huma ka yona yi simple ku huma ka yona ko va ku swi tikomba hi nga ri na vanhu lava nga tiyimisela ku yi heta nta yi sungula so khalanga mavona loko hi nge se kota ku hambanisa politiki na reality i xi xo sungula lexi nga ku hi karateni because mi kuma munhu a nghena na ku amoyeni khalanga a vulavulela ku benefita ka side ra politiki leyi a nga ka yona mara a nga languti impact ya swilo leswi a nga ku swi vulavuleni ku a hansi ka vanhu straight swi ya endla yini xikombiso a na hala ku ta kwalani ya xikombiso loko munhu a nghena moyeni khalanga a fika a ku loko u lovola munhu a wo n'wi xava hi ku ya hi mina khalanga a nga swi veki kahle because xin'wana na xin'wana lexi nga na price khalanga xo xavisiwa xin'wana na xin'wana hi ku ya hi mina ni nga va wrong mara lovola i ku xava ya hi swihoxekile ku matimu ya vula ku mi le ku akeni vuxaka se loko mi aka vuxaka a ku ndliwa a mi cincana tinyiko loko mi cincana tinyiko hi yo mhaka hina ha swi tiva hina hi swi se loko n'wina mi ya fika mi le ku lovoleni loko mi nga mi hakela timali leti ya mi lovola mi yisa kahle loko mi yisa tinyiko totoleto hi yo mhaka na loko n'we mi vuya ku lovoleni a mi vuya na swin'wana a mi nga vuyi ximandlamandla va mi nyika swin'wana mi vuya na swona swi yo fika swi onhaka kwala ka ku matirhelo ya masiku lama ya fana na khale vana va na tihomu a va na byala a va na yini sweswo swa ku taniya and xin'wana khalanga lexi ni lava ku hi xi twisisa i ku loko va khale leswi a swi endliwa swo ku lovola ku komba ku ku na swilo leswi swi vuriwaka hi ku hlonipha khalanga ku fana na loko sweswi mi vulavula hi ku masangu mo hlonipha mara swa rhuketela swilo leswi mi vulavulaka hi swona mani kuma khalanga so swa fana na ku lovola i ku xava mara va veki rito ra ku lovola ku endlela ku ri hlonipha ndhavuko wa hina ku kota ku tirhisiwa rito ra ku lovola ku ri nga tekiwi hi ndlela leya example khalanga loko
mi lovola n'wina loko mo cheka sweswi vavasati vo tala munhu wa lovoliwa ka 3 khalanga va kha va teka xuma vatswari ene a va lavi ku tiva ku ndovolo wo sungula u vuyisiwe yini wa vumbirhi u vuyisiwe vo teketela xuma a za ku 3 times munhu a kha a lovoriwa ene khale nga komba ku swilo leswi a swi ri na order a va swi endla va swi tiva ku swi na ti-consequences andhawu loko khalanga mo fika mi lovola sweswi n'wansati a mi tsandza a vuya kaya loko ta wa vumbirhi a lava ku lovola n'wansati luya va teka xuma lexiya xa lowa vumbirhi va swi vuyisela ka khalanga why na va avoida mhaka yo yaleyo ku dlayaniwa hi mhaka va swi tiva ku swa vava khalanga nametwe namuntlha politiki yaleyo mi taka na yona a hi vekeleni siku hi ta vulavula hi yona i nhlokomhaka ya kahle ngopfu yaleyo kambe ni ta ku ya ka nhlokomhaka ta mahungu ni khensile buti wa mina ni ta yi tsala hansi hi ta yi sala ndzhaku mhaka leyi thank you inkomo xivutiso i ku hikokwalaho ka yini ku lovoriwa ku fikelela yini i nhlokomhaka ya hina leyo hi nga ta va hi ri na yona se hi ta kota ku va hi twa ku n'we mi swi vona hi tihlurihi kambe mahungu ya ora yin'we ya ta emisekweni ungayelele eka Afrika wa vulavula hi sunguleni la vamsanda eka timhaka ta loko mi kha mi famba mi vona loko te president ku ve na van'wani va nga vula ku kumbexani n'we ya mi vona ka mi kha mi khandziya helicopter yi ri ya mfumo kumbexani hi byeleni n'we hi n'wexe ku kahle a mi fambisa ku yini ni fambe movha ya mina kusuka Polokwane ni ya Achakhuma ni komberiwa ku ni heleketa president xihahampfhuka ma xi na vayingiseri a xo va xilo lexi mina na ha xi navela ku xi khandziya I think ni hundzile ka nkarhi walowo valavo va vulavula hi mhaka ya ku tiyindlu ta vona ti tshamile a tiwangi swa ntiyiso kambe lexi xi nga xivutiso sweswi i ku loko mi komberiwile xihahampfhuka lexi a mi famba i xa mfumo kumbe i xa president ku na leswi va swi vitanaka separation of power muhaxi na vayingiseri xa mfumo wena xi fambisaka president u lava ku ni byela ku a wu se swi tiva ku president va fambisiwa hi masocha u lava ku ni byela ku a wu se swi tiva u ri muhaxi ku sukela khale so so loko no lava ku vutisiwa ku i xa mani ni nge swi tivi mina because I mean a pilot a ni mina ni ngo kumberiwa ku ni kandziya leswi vulaka a xi nga ri xa mfumo wena u lava ku ni hlamusela ku i xa mani kumbe xa mfumo a ni swi tivi muhaxi na vayingiseri ku i xa mfumo kumbe xa mani kumbe president vo lava xa vona mara mi ngo fonela kwele ka ofisi ya president mi vutisa palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula kuna van'wani va ri mavhiki mambirhi a ni tivi ku n'we mi tiva ku swi teka nkarhi wo tani kwihi vana va kha va tsandzeka ku ya swikolweni a Gauteng hikokwalaho ka ku va nga hakeleliwangi swo famba so hi ndzawulo ya dyondzo ya masungulo le Gauteng tatana Steve mavona hi fanele hi bula na vona vo hi blutika a ni se swa vava phela leswi swa ku hikokwalaho ka yini va nga ri ku hakeleni tibazi loko va ta hi tivisa ku va fika kwihi timhaka ta ku amukela vadyondzi a hi ta va hi ri na vona la se swi ya ni nga vula ku loko swi va vava a va ti van'wana kambe sweswiwani na tatana matakanye lava va vona va suka ka huvo ya vufambisi bya swikolo ya tiko hinkwaro lava hi lava ku twa matitwelo ya voho hi ku vana va le ku tsandzekeni ku ya swikolweni hikokwalaho ka ku va vatleketli va nga ri ku koteni ku tleketla vana a Gauteng va ri yini vona nako loko va ri ka tinhlengeletano va lava ku swi ololoxa njhani xiyimo xa muxaka walowo yi mani va amukela tatana matakanye nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM good afternoon Patrick good day we understand there are reports that in Gauteng for example the issue of scholar transport has since collapsed by the fact that they've been on strike and they're striking because of non-payment from the Department of Basic Education in Gauteng. As parents, when situations like this are unfolding, what is your take? It is really regrettable, Patrick, that the battle between the parent and the parent or the adult and the adult impacts on the education of our children. You know, it is really painful that when we are saying
the contact time should be 8 to 2, even in some instances to 4. They even go to 4. Then here is a child that does not go to school for a week or 2 weeks or 3 weeks. If it reminds us of cholera, COVID. COVID. You remember that time when our children were not going to school or going to school once a week. It reminds us of that. We thought we have passed that stage, but here we are again, an adult. But nevertheless, I thought I trust the MEC that the MEC promised to pay. We want to condemn that activity that now people are providing service, but you don't pay them. I think it must stop because it impacts very seriously on our children. So I think it must be stopped. Once the service has been provided, then honor it. Pay what you're supposed to pay so that we should not see this. But also, again, you remember that we want also to call upon the service providers, those who are transporting our children, that we do not want to see the scene as we have seen in Van der Bellen Park. We don't want to see those type of scenes anymore. So they must comply as well. As much as we support you that you must be paid, but you must also comply. Very true. And indeed, they went on strike after those roadblocks, but then they have since understood the fact that they needed to comply. Fair enough. But what could be the problem that the department now says, no, they will be paid by Friday, and what was holding the payment all along? Some are saying as long as 6 months they were not paid. Maybe the department has since gone bankrupt. What is your information? What kind of information do you have by virtue of your vantage point now that you are able to even speak to the MEC? Look, I really don't want to be a department spokesperson because in this case, Steve is going to fight me. But yes, it is true that we at times meet with the MEC and share some of these challenges. Like yes, I think the challenge, as it has been said, is money. And you remember that question of the what is not toll gate. What do you call that other thing? No, not toll gate. The e-tolls. E-tolls, yes. Yeah. That lot. Then we had that lot of money has been paid to the e-tolls. You know, that's why they are struggling in honoring their commitments. Now, as parents, how do you want this issue to be resolved and for it not to repeat itself? If year in, year out we'll hear, not as recent as tomorrow we're having State of the Nation address, the president will give us or the map or the kind of roadmap that we'll be taking for 26. And then Minister Godongwana will come in and table his budget and various departments will follow suit. Now, what is the purpose of those budgets if somewhere during the course of or the middle of the financial year, people will run out of money? Yeah, as I said, I really do not want to be the spokesperson of Gauteng department, but that's what we were told, that a lot of money has gone to the e-tolls, you know. But I think you just have said it, that I think the president must have seen this, the Minister of Finance must have seen this, so that they add more money to the commitments of Gauteng, so that this thing must not happen anymore. It must be now and once and for all. It must not happen anymore because they disadvantage the poorest of the poor, the working class, the township, the rural, the deep rural children. I don't think the middle class get that they are suffering, because in case of middle class, the parents themselves are taking these children to schools on their own. But in our case, in the case of the poorest of the poor, then they depend on these services.
But what changed? I'm happy because I'm talking to people with experience. You in particular have experience. What changed, Mr. Matakanye, in the issue of? I'm told, because I was not there, I'm told that in the golden years, our parents would build schools for their kids. Communities will have their own school and stuff like that, which would not in turn necessitate the issue of transport. How did we get in a situation wherein we say we depend solely on scholar transport and not having schools in communities? You know, it is historic. It is really historic. And to the very same people that I'm talking about, the poorest of the poor, the working class, the township and the rural, the deep rural. You know, apartheid government did not take care of those class of people. Now, this government was very sympathetic to that class of people, then thinking that really they can honor this and bring them on the level of those who were advantaged, you know. But now, then I think that is what the situation. And again, is that and we want to talk to parents as well. Again, is that parents still do not believe in their own schools. You know, it is true that. I think we have to stand up and do things on our own. Yes, we used to build schools because we believed that separate development, they will not allow any child to go to the former Model C schools. You remember separate development, they'll build schools in the township, they'll build schools in the, and at times we will add those schools by coming together as a community and build our own schools. And I'm thinking that really and we must go back there. We must go back there and start doing things on our own. Because the truth of the matter is that when the government says they don't have money, there's nothing we can do. And then impact is on our children. So it is time that we must stand up and do things on our own so that we are no more going to let our children travel so distances to go and look for quality education. They must get quality education next door. Exactly. And maybe this could be a manifestation of the fact that most of us as parents have now relegated our duties as parents. We no longer take part in schools that are within our communities. As long as my kid is at somewhere in a school at Matakanya High School, it's fine. I don't care about what is happening in my backyard. That's correct. Hence, we are using your platform, Patrick, to say we must use it every day so that we are able to reach each and every parent wherever she is, wherever he is in the country, to say now is the time. Now is the time to stand up and do things on our own as the poorest of the poor. Now is the time to stand up and do things on our own, the township, the rural, the deep rural, the working class. Let's stand up. And as I said, that if the government says, no, they don't have money, you can strike, you can do all these funny things, but they say they don't have money. And that is it. Then, but who suffer? Our children are suffering. Ntate, thank you very much for your time. We really appreciate it. Inkomo. Inkomo. Inkomo tata Matakanye bo ai bolela bona mingsero mngana lona FM ba suka ka huvo ya vufambisi bya swikolo lava va kha va nyika xifaniso xa hila xo va ka kota ni vatswari xiyimo lexi vona hi bulenyana kantsongo hi yona ku kuna vanhu lava va hakeriwaka ku va tleketla vadyondzi kusuka ka swikolo swo karhi va ya ka swikolo swo karhi vadyondzi va lavo swilo swa vona swi hetelela swi fika swi va na xiphiqo kwala ka ku a va le koteni ku ya eswikolweni hikokwalaho ka ku va a va koti ku ya eswikolweni lexi endlaka va nga koti ku ya eswikolweni ku va ku ri mhaka yaleyo ku a va lava va tleketlaka veri a va holi se loko va nga ri ku holeni a va swi koti ku ya mahlweni va tleketla vana lava kumbexana swin'wana swa leswi kumbexana hi fanele hi vulavula hi swo ku loko ka hi vulavula hi kutani ku fana na le Limpopo yi kona school transport yi kona
kambe mi nge twi vanhu va kha va ku xiyimo xi nga te tani a ku na loyi ku hava na loyi mi nga ta n'wi twa a kha a kombisa ku komba ku kumbexani leswi hi nga vulaka ku vana va le ku va le ku tsandzekeni ku tleketliwa a swi kona hi mhaka yini hi mhaka ku swi komba leswi xiyimo xi nga xiswona hi tlhelo ra mafambiselo eka tidyondzo kumbe eka matirhele ya lava va nga le ku fambiseni ndzi tshama ni twa vona ka ku no va ku hi MEC Mavungulurule Ramakhanya va ta vulavula vana va hina va le ku tsandzekeni ku ya xikolweni halana a swi kona se swiyimo swa muxaka lowu swi vula ku na van'wani va nga ri ku ndeni nchumu kambe van'wani va kombisa timhaka ta a hi mhaka ngopfu ya sweswo i mhaka Gauteng yoxe timali to tala ti le ku hakeleni xikweleti lexiya xa e-toll mi ta tsundzuka ku kwala ku heleni ka vhiki a ku ri na mahungu ya ku veri yini veri va MEC wa ndzawulo ya rihanyo va kombisa timhaka ta ku a va ta MEC wa ndzawulo ya rihanyo a va kombisa timhaka letiya ta ku va ku hi mhaka ya ku mina ni vaaki va tsakisa hi ku pfa va tlela hansi masova hi mhaka ku I'm bad se loko wo languta Gauteng yi ya mali and a swi le ku vulavuriweni ku Gauteng yi ya mali hi mhaka ya ku va teke mali va hakela ti-e-toll a swi le ku vulavuriweni hi mhaka ku vanhu va teke swiboho swa ku ti-e-toll ti suke va kha va nga swi hleketa ku na xikweleti sa hi mitwaneni va ka hina le ka 0860 002543 mi nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yo yeleyo a hi mitwaneni kwala mi nga koho kwala mi angulaka mi ri koho hi kota ku twa ku timhaka leti mi nga na tona ti ri yini mi khomete hi timhaka hi leti hi nge le ku buleni hi toho hi ndlela yaleyo a va hakeriwi vana va le ku yeni swikolweni i vana va swisiwana va nga yi ku swikolweni vana va swifumi va va hakelela ti-transport kumbe va va nyika timovha va famba hi toho ku fana na n'wana mingisera nga nghena laha ni byela ku ku na n'wana wa xikolo a famba ku na vana va xikolo a xikolweni ma vo mhaka ko va n'wi xavele movha leya ya ku khandziyisa vana va nkombo leya ma vo se hi famba na yona hi ndza teka vana lava dyondzaka na vona mati wa vana van'wana va tswariwe kahle ma sa hi ku twimingiselo mina 0860 002543 nongonoko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lona FM mingiseri loyi nhlekani Khalanga na Ncindani ka Afrika wa vulavula Khalanga va ku komba lava mbirhi va nga yimamisi tintiho mana a yi swi vanani mali leyi nghenaka la yi tele ngopfu mali leyi va yi kumaka va yi risifaka from ka budget leyi vekiwaka na state address leswi vekiwaka na mali ya tax leyi nghenaka each and every time a va hakeli vanhu lava tleketlaka vana va hina va xikolo because vana va ka hina loko va vele ku ngheneni ka xikolo ka nkarhi swo va Khalanga almost 2000 ya vana a Gauteng i vana va tala ngopfu and dyondzo ya laveka eka vona so mfumo wa hina wa hi feyila swinene hi va hlawulele ku ri va ta hi korokela se a va hakeli vanhu lava nga ku kombiseni ku vilela ku na vona va na mindyangu va kota ku tleketla vana va hina ni vatswari a va endli plan ya ku kuma timovha ta kola around ku ri vana va kota ku ya xikolweni Khisile Khalanga France kuna makaunya rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Nhlekani ka Afrika wa vulavula both Pat Khalanga na muhumelerisi Eric Ncindani both Pat ta kombela ku kandziyela nyana leya madlanga commission na ad hoc committee ya parliament vumbhoni hinkwabyo lebyi nga ku humeni ka madlanga commission na le ka ad hoc committee ya parliament a swa hi komba leswaku nkulukumba Mkhwanazi hayi a va vulavula swona ndo tsaka ka president ani sweswi va nga sungula task team leyi nga ta lavisisa vanhu lavawani a vo fane va khomiwa kumbe swin'wana swi ta hunguteka la tikweni ra hina inkomu botpete mi xuma kahle Khalanga corruption leyi nga le Ekurhuleni municipality yi khidzanise masipala hi matsolo loko no mi byela ku munhu wo fana na mina a ni le ku hakeleni ka mati hi mhaka masipala swi noto ku a ni swi lavi na swi lava from last day June ni feliwe hi mitara ya mati
va ku va tata va ta lunghisa na swilo swo aveseta ni gideli ngopfu ro hetelela loko ni ya ka masipala ya ku ri Monday ya ti-2 ta December va ka mina a va na mitara laha ka vo ti-16 ta December ku ri Tuesday makhelwana mina na yena u ve ni accident yo ku ti munhu a fika bisa i mitara yena hi movha volo hi bridge ku a tirhisa mati a ku na mitara yi tirhaka se mimiti yi nga hakeli ku mati i mali muni leyi va yi luzaka every month. Imagine the whole masipala wa Ekurhuleni obvious ku ya mina the whole masipala loko va ku avala mitara hi ku loko a ku na mitara a Germiston or a Brakpan kumbe Benoni a va ta meka sure va wu teka va wu tisa hala va ta lunghisa but loko za tshama more than 7 months hi nga hakeli mati swi vula yini yeah masipala Ekurhuleni Khalanga u wini matsolo ko sala vito va nge Ekurhuleni ntsena a ka ha ri na masipala wa chumu yeah a ni swi tivi ni ku yini Ncindani ni kombela na ku ndhilala ku seni vuya ni kombela mi nyika voice note leya i nga ri yo mi nga sungula yona ya ku mi yingiseri a vutisaka ku kahle n'we vatswari i xivutiso lexi loko a xo vutisiwa hi mina a mi ta tsala mapapila mi a rhumela ka Sesi Rose na va BCCSA hinkwako se hi lowu mi yingiserile ku vutiseni hi mani hi twa ku n'we mi n'wi hlamula mi ku yini a hi sungula ni hundela all right banci na swi tiva ku a na ku holova na n'wina ku mi ku hey nga tlherisa ku na ti-voice na to tala na swi tiva ku na ti-voice kambe ni kombe ku yi tlhe yi twa leyi Ehlekani Bootpet na muhumelerisi hayi tiko leri hina ra nandziha she ri le ku nandziheni xin'wana na xin'wana i government vana va phamela hi government va hola mudende school transport a kahle mutswari wa n'wana la i fanka yini kahle lexi a nga ta ku in charge for n'wana wa yena i yini kumbe vana lava se va government mara swin'wana government yi tshembisi vanhu swilo swa rhongo leswi swi tsandzekaka ande leswi va nga ha pfumeleli ku divorce-eka vatswari va vana ku government a nga ha va koti vana va hina okay ni hlamuleni ni vula ku mi va mi kha mi ku team bya rimba ku veleka vukosi ka yini mi va mi hi swo a mi vileli na ku yi dye yini mi se loko mi ya ku team bya rimba mi va mi kha mi kumbe yimani mi vutisisa leswi kumbe xana kulukumba loyi leswi va swi vulaku hi swona kumbe ha swona ya a hi fambeni gondzo rero leswi a swi vulaku nkulukumba loyi hi swona kumbe a hi swona ke tlhandla kambirhi ta va kha hi bula na Professor Mr Quiet Dumisani Mabunda a ni ku tatana Paul O'Sullivan va ta va hetini sweswi va ta va ri ka swakudya swa nanhlekani kambe a va tikombi va ri ku yeni hlakudyeni swa nanhlekani a ni tivi hikokwalaho ka yini kambe hi ta twa ku n'we mi angula ku yini kulukumba loyi i vula swona kumbe ha swona ke 0860 002543 na khetsa swinene na hinkwenu mi nga kota ku rhumela ti-voice note ta n'we hi kota ku twa tlhelo ra n'we ra mhaka na ri teka riqingho rero andzaka lexi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula a hi tlakuleni loyi nhleka but a hi bote me phoke hi pfokile hi ngo vona a khensa hayi swi tikomba ku na xiphiqo la Bootpet a hi umhlangana alimongo swala ka mphakani la ay mara na mena ame no swi tikomba ku na xiphiqo la xa a hi kumeni n'wana Ncindani hi twa ku a hi le koteni ku hlangana na ministeri la a hi papa minjhani hi pfukile njhani Bootpet hi pfukile bota mina a khensa swinene so ya a na ku seketela mhaka yi nga vuriwa hi muyingiseri ya ku ri ku ri xo sungula a ni ku fana na ku va loko hi tshembisiwile xilo a seketela loko mi nyika xikombiso loko munhu o fika kuma ni ri ku swekeni ka vuswa ni ri hava xixevo a ku okay bot amtela na xixevo i va nga ha vuyi munhu loyi a ni nge ti plan yin'wana ku sa ni ka munyu nyana swa tigugulumenyana ni ta yimela yaliya a ni nga yena xixevo ni nga hati a ni fanele ni plan yin'wanyana ya mina ku ri okay hi ku i tita ni nga yena xixevo vuswa ni swekile lekuva
loko no teka nyana munyu na mati ni ta gugulume a ni nge disirhelele hi marito man'wani mi vula yini ka xifaniso lexi hi nga ka xona sweswi ni vulela ku lomu mutswari vana va nga yisi exikolweni why mutswari a nga ti plani ku vana a n'wi hakelela xo khandziya a ya xikolweni a ni n'wana wa n'wi vona a nge tshama vhiki mambirhi a nga ya xikolweni a kha a n'wi langutisile va ri swisiwana vanhu lava a va fikeleli swilo leswi i swisiwana kambe ni vula ku vusiwana byi nga ha tsandzekisa ku ri n'wana a endla swilo swo karhi na hikuva van'wanyana phela i ta ku i xisiwana n'wana munhu kota ku xava biya ya 20 rand yin'we hi siku n'wana a fanele a hakela 10 rand ku ya exikolweni ku ya na ku vuya mara mali ya biya yi kona yo n'wana a khandziya taxi kumbe xin'wana ku a kota ku fika exikolweni a yi kona vusiwana na byi vona ni vusiwana byi kona kambe munhu u fanele a ni veri ximitlantsengele xi tshemba nkolo se i mana kha mita la mireni basi miri i mana kha mita loko mo ku ximitlantsengele xi tshemba nkolo mutswari ya nga mita a ni ku hetisa vana misaveni a ku ta ira vanhu leswi mutswari ya nga mita vana va tivi nchumu phela nyiko ya xikwembu leswi vula ku ya langa va tisa a layiti la nga va tisa leyi a ti layitheli na lava vurela bibele va ku bali a tilwele so loko ku ri ku munhu dasani mi nyike xikombiso xa ku ri loko a yisiweke vuswa vuswa byi kona loko u teka munyu xo nga ku swa swa khale swo u teka mati na munyu hi hlanganisa xi kumbe munyu musi zo relela vuswa ti xurhele fa mi nga yimeliwa nga ku thembisa ku mxana wa jeka xitandani wena se yi ta yimela yena a ku yena phaketa ri tyondo ku vundza swa munyu yi dlatlela leswa munyu mi swi hlayelele ko i ko ni mi twile buti ko enkomi buti kumbexani leswi swi endlaku ku vanhu vo tala sweswiwani loko va ri vakulu kumbe va ku mi nga ha dyi munyu mi ta siya ku loko vanhu va ya va kula va byeriwa ku hungutana munyu mi hungutana leswi nga na munyu sweswo swa ku taniya kumbexani swi sukela kwale ka ku vanhu a va thotha munyu ku ntsena khwiriri ya to avukeleni kwale lo enhlekani hayi njhani botet buti wa mina hi pfukeli n'wina mi njhani hayi a ku na wa botet na khensa buti wa mina no la ku nghena kaya leyi ya vana va xikolo na vatswari ku onge botet swilo swa mahala swa laviwa South Africa swo laviwa kumbe vo ka va nga swi fikeleli leswi a va fanele va swi hakelela ni vona onge ku ri va ku rindzelana swa mahala loko ni languteni hi ku mi kuma ku ri na nhlengeletano ya vana va xikolo va ku vatswari a va ti xikolweni loko ku langutiwa vana va 100 and something mara vatswari i 50 or 40 something a ku na apology se swi komba ku ri ku na vanhu van'wanyana botipat onge vumundzuku bya vana va voho a va byi tsakeli ku va va kahle ku va ta heleta ku nga vi titsotsi or macriminal anto ku va lava ku va fana na vona ku na vanhu van'wana a va na mhaka hi mhaka ya vana va xikolo ku mi kuma na sweswiwani mi kuma botipat loko vana va ya exikolweni a hi ali va lava mali ni ka dyiwa le xikolweni swilo swi cinceni so lexi nga koho i mhaka ya ku onge vo tala vatswari a ni tivi ku na hi lo programiwa or njhani na onge vo rindzela ku n'wana esilongo a ri kaya ku endleka yini yeya movement wa yehe a va la ku tiva ku na kwale xikolweni mi kuma a nga focus van'we va humese timali ta ku ya humesiwa ku vana va ta kota ku va nyikiwa extra lesson a nga kona van'we vulavulela n'wana luya le ku i dya swakudya wa humesanga phe va byelana ku mani a nga humesanga a nga ha dyi kahle na swakudya leswi wa vulavuleriwa va hambanile vana le xikolweni se ni vona onge na kwala ka transport a swi nga bohi ngopfu ku munhu a vha a rindzela yo ya mfumo botipat ku kun'wana khale a hi famba tikilo hi famba hi tidyela matswela kwala ndleleni hi ya ze hi fika tlilaseni hi vuya eka distance botipat ku nga ri na mhaka ya mali na exikolweni a hi nga kumi mali ya ku khera hi ya exikolweni hi vuya hi fika exikolweni ka man'wana hi break loko hi ku ba nsimbi hi humeni loko muchayi wa nsimbi hi n'wi vona loko a huma tlilasini a landza nsimbi ka man'wana hi hume before yehe loko a yi chaya hi se hi huma getini hi tiva ku aka ya distance se lexi nga kona ni vona onge vatswari vo tala mi kuma hi swiguwa machuku botipat munhu i xava mabyalwa a vita maxaka ve le kule va ta tshama va nwa mabyalwa layani a tlha a na minsinya ya bahansi minkhavi ya bahansi mara n'wana a nga na xitangu ta swikolo a no kombela ku vatswari please vatswari hi sukela mfumo wa hina
uhlangana niso sikhomfisa na vanhu lava hi nga va hlawula un'wana ala lava mati un'wana ala lava ntirho un'wana ala lava swa swipanyana ani ngo boyithembisa phela boyithembisa ka vamsotani kesi tlhelo rero buti wa mina khensa swinene 0860002543 imakume mbirhi nharhu timinete ntsena kubila wara ya khume na runongonoko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM kusuka studio 2A hi le Polokwane un'wana mingiserilo nhlekani minjhani Botpet sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile hi n'wina vanhu lava hi mina munhu loyi aya khensa swinene mi ri yini n'we Botpet mi nge ni byela ntiyiso n'wana a hi wa mfumo n'wana i wa mina mutswari ni fanele ni yimela timhaka ta mina ni nge tswali vana va khume ni ku ni yimele mfumo ni tswalela hi vana vo tala ku ri ka ni swi koti ku va support ani ni tswala vo tala ku va ta kota ku sapotana hi ku loko se va tele na mali leyi yi ta va yi ta enya mara mi hleketa ku na swakudya ku na mavabyi ku na xikolo se mali leyi ya endla sweswi hinkwaswo ya pirate ya dinga yi pfala nyana lana laya ya pfala lana la loko ku ri na un'wanyana wa ti-pampers ke ku na ti-pampers nkarhi wun'wanyani ti-pampers ti famba na meleke kasi amamamisi amamamisi mamisi tshembele mali ya mfumo mfumo ta hi endlela xin'wana na xin'wana ka Botpet wu hi akela yindlu sweswi a ni na yindlu wu ni nyika RDP sweswiwa a hi swona ivi loko mfumo wu ta ni nyika na mugayo ive gezi ri hela ni ku mfumo wu ta ni nyika loko nga mi niki mi ku mi ta biriji ni ku loko va nga ni nyiki ni ta biriji ma yi vona mhaka ya kona a yona Botpet xin'wanyana loko hi endla a hi tiyimiseleni ni ti byela ku ta ku sweswiwani mina n'winyi ni lava yini loko ni rhandza n'wana wa mina xin'wana na xin'wana ta n'wi endlela loko ni famba ni kha ni khomakhoma leyi na leyi ya leyi ya mfumo hi ta endla ma hi nge endli swilo hinkwaswo hi nga tshembeli mfumoni xin'wana na xin'wanyana hi ku sweswin'wana loko ni n'wi rhandza ni hiseka ku ta ku n'wana wa mina a dyondzeka ku tlula mina ni fanele ni meka sure ku ta ku n'wana ni endla pulani ku a ya xikolweni ene un'wana ni byela ku ngopfungopfu va lava hina va lava hi va ku hi kha hi ku hi ya mali minkarhi leyi hinkwayo ve ri vulavisisi byi komba ku loko mo languta vana va hina mi kuma ku ri vo va tlhela ku va mbala swimbalo leswiwa swa mavito hi ku ve hi ri ya mali swimbalo swa mavito ma hi vona khisimusi swa swi landzela Good Friday ya hi swona tilebuli vana va hina mi kuma ku mbale vona mina ni nge na swi kotanyana ku ti kotanyana lana la i pfumela na xin'wana xa lebulini hambi ku ri ntangwini na lebuli a ri hava mara loyi a famba ni December famba ni December amaxopeni mi ta kuma n'wana a mbala mpahla n'wini yo charity mi tlhe mi nangwe mi chuwa a ti hi xikolo xi pfula n'wana ya uniform n'wana a na ntangu ya xikolweni ni tshembe u ta ku exikolweni va ta doneta va hi nyika tintangu a hi yona le Botpet a hi rhandzeni vana va hina na a hi na ngoma la ka mamela ku luvekile la inkomo 0860002543 nona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makume mbirhi ntsevu timinete ku bila wara ya khume nharhu nona ku Afrika wa vulavula nhlekani hayi minjhani hi pfukile papa minjhani hayi pfukile a khensa hayi ni pfumela ku n'wana wa mutswari a hi wa government hi ndlela leyi madecemba lama a hi teka swikipa hi ndla mincila eka hi swi tiva ku swikolo swa pfula so hi ku komisa ni ringeta ku vula ku a ku na lexi xi nga ta tsandzekisa mutswari ku a endlela n'wana ti-rights ta yena hi ku hi langute government leswi swi vonaka ku kavula n'wana i wa mutswari kambe ke a ni ngo ku na leswi hi byeriwaka ku mi nga vileli loko n'wana wa n'wina a dyondza a hanya nthomo n'we mi kha mi tshama ka khakhala ku ta ku ri na xo famba xi nga ta hamba xi n'wi teka xi n'wi yisa ka thomo ivi va nga ha ti namuntlha se ni ha mali se ku fanele ku ni nga vuli mhaka ya ku n'wana hi wa mfumo i ntiyiso walowo wa ku kambe loko swi ri tano mfumo wu tsandzeka siku rero ku va wu ta teka n'wana mara hi fanele hi va hi ri na leswiwa swa ti-emergency ku loko swo tshuka va ku
bazi ri tshovekile hi ya swi endlisa ku yini mundzuku because obvious ni sure ku na ti-group WhatsApp lava nga ta update kona ku hayi namuntlha transport a yi kona emergency hi endlisa ku yini swi nge endleki mutswari a nga ri na wona nkhamu wa ku endla sweswo yeah no nemitwi bottom inkomo 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi kumeni loyi a ri wetsela hi nga seka mhlokomhaka ta mahungu inhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inhlekani a ka ha ri na munhu laha ya hi sweswo ni teri ku nga ri khale ta va hi kha hi bula na Professor Mabunda i Mr Quiet hi ta va hi kha hi bula na vona sweswi endzhaku ka minete leyi landzelaka ya ka tinhlokomhaka ta mahungu loko suka kona hi bula na prof hi ndlela leyi ku na un'wana mingiseri mani hi twa hi minete leyi ni nga sala na yona ku va ri yini nhlekani be Khalanga mpfukile hi pfukile boto wa mina minjhani n'we hi kona Mativu mi salele hi minete mi ri yini n'we moni swi tsema hi ku hatlisa ku tolovela ku endliwa hi swo swi nga dlaya vatswari va hina na vana va hina ni vula hina hi nge le ka age ya sweswi hi ku loko mfumo wa nga vulangi vana u ta va yisa xikolweni a hi ta va kha hi swi kota hinkwenu hi nga vulavuli hi vana va khale hi vulavula hi swo swi endlaku vulolo byi tele ka vana va hina hi mhaka leyiwani ya swilo swa mahala muyingiseri u yi veki kahle mhaka liya kambe hi fanele hi huma njhani kwala hi endlisa ku yini hi ku mfumo wa swi lava ku pfuna lava va tsandzekaku kambe na hina hi fanele hi byala vutihlamuleri no ku la ku na hina vatswari hi pfuna mfumo wo hi pfuna ku la na hina hi pfuna loko mfumo u tsandzeka a hi yiseni vana va hina xikolweni hi ndlela leyinene ku loko swo va so hi ta hi nga hetangi kahle hi ta dlina ku va na tipolotiki to tala swi endlangaku ku na vanhu va dyaku mali uma languta vanhu va government hi vo va humesaka na xihundla xa ku government sweswi yi la ta endla yini ivi vanhu va tsutsuma va ya endla swilo mi hlamala loko se government yi tivisa se vanhu va na swona swiradikhale na timovha na hinkwaswo swo rhwala vana va xikolo so ku la ku na hina vatswari a hi zameni ku yimelela vana va hina hi ku a ku feyili government ku feyila hina vatswari yes na vumundzuku bya vana va hina byi ta vuya byi tikela hina vatswari no ni khensi ngopfu Khalanga mo ni nga byi karhi leyi siyela van'wana inkombo to mina khensa swinene ya hafu ku bela wara ya khumenari a yeneni ka prof ya twa kahle kulukumba O'Sullivan i le ku nyikeni vumbhoni bya njhani endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ukayelele eka Afrika wa vulavula leyi va vulavula holobye leyiwani ya ku namulela vanhu leyiwani a yi twali hi mhaka ku yini na loko munhu o za a ya ka xiyimo xa ku fana a hakela bili a swi vuli ku se nandzu wu herini nandzu u fanele wu lavisisa wu ya mahlweni se ku u lavisisiwa nandzu kuma ku rhangana nandzu ke se leswi nga mu namulela se swi yisa ku swi landzani ndzhaku a ni munhu rhanga na wona South Africa u vula ku munhu rhanga a tengisiwa ku lavisisiwa makumu loko lavisisiwile makumu khoto yi n'wana nandzu makumu a gweviwa se loko a ta ka xiyimo xa bail a fanele a namulela ka xiyimo xa bail hayi xa ku a va kumiwa nandzu se swi tirhisisa njhani ndzhaku sweswo kwalani swilo swi voniwa kahle ku endliwa yini kwalani munhu a nga namuleli ka xiyimo xa bail hi ku ta nga namulela munhu ka xiyimo xa bail nandzu wa lavisisiwa se loko u n'wi namulerini munhu nandzu se wa kuma ku ri no munhu loyi wona a va nandzu se swo ehlisa ku yini kusuka kwalani palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ukayelele eka Afrika wa vulavula leswi mi rilaka vanhu va rilaka hi swona Buthphethe hi ngo vulavula hi swi zama ku swi sasekisa it's a nature i ntumbuluko loko mo va na i ntumbuluko Buthphethe loko mo mi ri na n'wana ni khome xilayi xin'we va kha va rila vana vambirhi na hambi mo va phemela hi ya tala swi nge ringani se loko ho yimelela hi kha hi ku vatsonga va le ku tshikeleriweni ku ve ku khome hina hi ta va hi nga vulavula ntiyiso na loko hi va phemela ku fana n'wana loyi a rilaka mara wa mina i ta kuma leto deka it's a normal thing se ku fane ku ndeka yini hi ku kule ku ririweni phe Buthphethe leswi fanele swi endliwa lava nga phemeriwa hi vona va fanele va langutisa ndzhaku va ringeta ku koka lavaya ku loko ku ya phemeleliwa minduku ku kumeka ku na ku ringaringana mara hi leswi hi nga vulavula ti-qualification hi nga vulavula vuswikoti hi nga nature yo n'winyi Buthphethe loko sweswi no kha ni driver loko mi la ku tisa ku i nature ku la ku humelela nghozi movha ni ta yi phenela hayi hala ka mina ni ta yi phenela hala kun'wanyana mara loko munhu ku wena a wona va lava va fana it's a nature so ti endlekela i ntiyiso loko ku ve ku khome hina ehenhla laha mi nga ta va kumaku xirilo xa vona xi rileka ni xito hi lava va ni rilelaka va ka hina palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula
lavawani na vo va theukerile university va le ku laveni va kha va tirha na hina ka munghana lonene hi la ku ta twa vuhleri bya vo se a hi nga ze hi va khomela ta nkarhi wo leha kambe hi la ku ta twa ku sukusela sweswi loko va langute ngopfu ka vumbhoni bya Robert Paul O'Sullivan va le ku voneni ka munhu loyi a nga le ku nyikeni vumbhoni bya muxaka wihi a hi amukeleni Professor Dumisani Mabunda Mr Quiet kusuka ka College of Law a University ya Afrika-Dzonga. Prof inhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM. Enxikani Khalanga hi xewetana va yingiseni. Hayi swi vuye futhi Prof hi leyi mhaka mbhoni liya a yi tikomba ngeti swi le ku tikeni ku yi tikuma yi kha yi nyika vumbhoni yi sungule ku nyika vumbhoni kusukusela tolo ku fika namuntlha mi le ku voneni ku ri mbhoni ya njhani loko mi vona Paul O'Sullivan Prof. Inkomu Khalanga ha khensa loko va n'wi persuadile va lava va nga n'wi persuada ku ri a kota ku vuya a ta vulavula hi ku leswi hi vonaka swi tikisa swona a ri kona mahlweni ka ad hoc committee loko leswi a swi endliwa on camera a swi ta tikela mufambisi wa committee ku tlula leswi swi nga ku humeleleni kambe loko hi kha hi languta ku fikelela sweswi sukela loko a sungurile tolo mi ta tsundzuka Khalanga ku ri a ku ri na paragraph yin'wana ya vunharhu leyi a endle swin'wana swo yelana leswi ngo swi vitanaka disclaimer a ku leswi swivutiso ni nga vutisiwi swona loko mo ni vutisa ni ta huma ni tlhelela kaya kambe va vuye va twanana leswaku ri a ku na mbhoni leyi nga taka eka committee yi fika yi veka swipimelo ku ri ni ta ni vutisa swo karhi ni nga ni vutisa swo karhi so namuntlha hi koho laha ku nga ta biwa xibakele hikuva swivutiso leswi nga ha ta swi ta endla ku ri a va n'wi kwatisa nyana a nga ha koti ku hlamula kahle kambe ku fikela nkarhi wo sweswi Khalanga hi nga vula leswaku ri loko a ku ri ka court of law a ni ta vula tinyingi leswaku ri i tikomba a ri unreliable witness wa swi kota ku celacela swilo leswi Khalanga swi endlaka exihundleni kambe loko va ku tisa vumbhoni swa tika nyana ku va tisa vumbhoni emahlweni ka committee. Ni le ku languteni ku loko a kha vulavula lava a va twala va ri vo va hehliwa ngopfu va twala ku ri vo vanene ku loko mbhoni leyi kha yi nyika vumbhoni ku le ku ndlekeni ka yini. Ni nga vula leswi Khalanga loko hi maha tirha maphoriseni ti-reservists a ti nga ri na wona matimba yo fana na lawa mbhoni leyiwani yi ti kombaka ku ri a yi ri na wona loko yi karhi yi ri part of the SAPS a yi kota ku nghenelela na lomu hambi hina hi nga tshika maphoriseni hi ri na swiyimo swa le henhla hi nga koti ku fikelela loko i lava ku va na appointment na general a swi teka nkarhi wo leha ku kumelela i kuma permission yo karhi kambe yena swi kombe kumbe swi nga ha va a swi endliwa hi nhlonge ku ri yena nhlonge ya yena ku fana na ti-passport leti a nga na tona a vulaka leswaku ri ti endla leswaku ri ku famba ka yena matikweni yo hambanahambana swi va easy swi nga endleka swi n'wi pfunile ku va a nghenelela a kota ku lava a nga va tsakeleki a celacela swo karhi hi vona a va mimbeta hi swo karhi leswi swin'wani swi nga veki na vumbhoni ku ngo va ku vulavula ka yena a ku ni kume vumbhoni ka timbhoni yo karhi a ni la ku yi vitana vito ra yona so ti-committee letiwani a ti nge pfumeleli swilo swo fana na sweswo hikuva swi fana na ti-rumor swin'wana swo karhi xin'wani swi humesela rivaleni ku ri loko the criminal justice system yi pfumelela vanhu lava va nga ri ku na right ku va va tiva swo fana na ti-intelligence va nghenelela hi loko se swilo swi onhakile etikweni leriwani hikuva ti-criminal leti ti lavaka ku xavisa swo karhi a hi nge swidzidziharisi ti ta va na influence ka maphorisa hikuva ti ri na swa le mandleni ti kota ku ri ti va tona ti rhanaka ti-organization ka criminal justice system so leswi swa pfuna ku ya emahlweni leswaku loko ku va na reform va nga pfumeleriwi vanhu lava nga na timali kumbe ti-politicians va nghenelela ka vufambisi bya xiphorisa kumbe bya nawu kwala ka mhaka leyi mi nge le ku vuleni ya timbhoni leti ange hi vanhu va fika va n'wi hlevela ni nge vuli ku va ku ve yena va n'wi lava va nge le ku n'wi vutiseni mi vona va kha va vutisa swivutiso leswi a va fanele va vutisa kumbe loko mi tshamini kwalano mi ri ayi
hikokwalaho ka yini va nga n'wi vutisangi hi ndlela leyi mi vona onge ti vele ku vutiseni swona ni vula leswi hi mhaka ya ku loko a kha a nyika mhaka leyi ku fana na sweswi a kha a nyika vumbhoni sweswi a vulavula hi timhaka ta un'wana wa xiyenge xa vunhlori loyi a ri na xiphiqo hi matirhelo lama a tirhisiwa xiswona a nga a kombela ku lava ku pfuniwa ka yena ku hikokwalaho ka yini va nga n'wi vutisi ku va za va ta ka wena hi leri nge yini mi vona onge swivutiso leswi nga le ku vutisiweni prof hi swoho leswi a swi fanele swi kha swi vutisiwa ka mbhoni yo fana na leyi ke kambe mi nga se ni hlamula prof ni pfumelele ni sungula ni basisa leswi seromgela lo nfm lang tikari khumene ngo timina ta seba awara ya khume mone na ha ri na vona professor Dumisani Mabunda van'wana va ku Mr Quiet ntirho va suka ka University Africa Dzonga eka College of Law hi lava ku bula hi le ku buleni na vona hi le kusuhi swinene ku fika makumi ta va chucha na vona va kuma swakudya swa nhlekani hi khale na vona va thewukerile kambe va nga se famba prof mi vona ngeti swivutiso leswi nga le ku vutisiweni na tinhlamulo leti nga le ku nyikiweni handle ka ku nkulukumba O'Sullivan swin'wana ta tinhlamulo i swikonyololo kambe hi ku vona ka n'wina ve le ku vutisiweni swivutiso leswi nga fanela enkongo Khalanga ku ve na ku mavulavulelo yo fana na leswi mi swi vutisaka sweswi eminkarhini leyi nga hundza ku ri eka ti-process letimbirhi leti Mabanga Commission na ad hoc committee leyi nga na nkoka sweswo a hi swa hina ku va hi jaja hikuva timbhoni leti ti appearaka ka ti-process letimbirhi leti ti fanele ti pfumeleriwa ku va ti appeara a palamenti na le ka madlanga sweswi swi ti komba hi nga ku ri hala ka madlanga halaya hi laha va nga ta kota ku vutisisa hi vurhon'wana hi ku lava ya le a palamende va vulavula hala tlhelo va karhi va lava ku promota ti-party ta vona na ku va vutisa swivutiso hi ku va endle research yo ka yi nga enelanga hi ku loko wo gugula munhu sweswi i nga swi kuma swo karhi kambe i kuma ku ri swin'wana leswi nga laha ka Google hi swa ntiyiso so mbhoni yi ta kota ku yi ti hlamulela yi ku ha leswiya a hi swona kambe ni pfumela leswaku ri swivutiso leswi vutisiwaka laha palamende Khalanga swi ta pfuna committee ku va loko ya tsala report na loko ku nga vangi na mavito yo karhi loko timbhoni tin'wana ti ala ku hi nge humesi mavito yo karhi hi leswi pfumeleriwaka hikuva a va lava ku veka vutomi bya vanhu a nghozini ka report yaleyo yi ta vula ku ri a swi vutisiwile swivutiso swo karhi kambe tinhlamulo leti nga ti kuma ka mbhoni yo karhi hi leti ngo so leswi vulaka ku ri impela mbhoni yo fana na Mkhwanazi a yi vulavula ntiyiso kumbe a yi vulavula ntiyiso ni pfumela leswaku ma swi kota ku swi twisisa layani committee yi fanele yi yingisela hinkwaswo eka swivutiso na hi laha mbhoni yi hlamulaka ha kona chairman yi ta kota ku veka briefly ku ri swivutiso swo karhi swi hlamulekile kumbe a swi hlamulekanga ku ve na ku vulavula ngopfu tolo endzhaku ka ntshamo wo sungula prof wa ku na van'wana swirho swa huvo ya endla milawu va tikomba va nga ri ku landzeleleni leswi nga le ku endlekeni hi swifaniso leswa hikuva loko ku kha ku vulavuriwa va tikomba va kombeta swikombiso swa ku komba ongeti swilo leswi nga le ku endlekeni swo va hetela nkarhi mi voni ni mbangu walowo loko mi languta hambi hi kha hi nga vuli ku va mani na va mani sweswo ni ngo vula namuntlha loko mi langutile ka television ku na un'wana yaloyi hambi va nga swi voni ku ri khamera yi pointe ka yena i le ku tshameni a ri ku hlamuleni ka foni a karhi a hlekelela a tikomba a nga tiyimiselangi kambe loko vanhu va ri palamende va fanele va twisisa vito leri vitaniwa ku ri muchaviseki kumbe honorable ri fanele ri voniwa se leswi hi swi vonaka minkarhi yo tala laha palamende swi va swi nga fiti ka title yaleyo i muchaviseki so mara hina hani ro swi vonela kule kambe na mufambisi ni ke nkarhi wun'wanyani mbhoni yin'wanyani yi lava ku sirheleriwa a nga n'wi tekeni nhlokweni a ku mbhoni na luya a nyikaka a vutisaka swivutiso a va fanele va twanana swi komba swi nga tshamisekanga hikuva mbhoni leyi nga kona namuntlha yi tiyimiserile ku va ya swi tiva ku ri lava vutisaka swivutiso va na limited time yo fana na 15 minutes kambe loko a n'wi vutisa xivutiso xa simple a nga languta screen xa yena a heta 5 minutes a ha langutile va bya n'wi i langute yini kwalani na ku ni languta vumbhoni ni ta kota ku hlamula kahle so va swi endla swi hundzuka sekhasi leswi humelelaka laha leswi nga langutekangiki kambe
hina leyi vaakatiko hi swi toloverile hikuva loko ku nga se va na ti-commission letiwani a ku ri na parliament laha van'wani a va hlongoriwa vitaniwa ma-security va hundzula parliament leyi a yi ri na xiyimo xa le henhla kambe yi hundzuka circus. A hetseleni ntshamo wun'wana na wun'wana loko wu va koho wu endla ku loko ni mi tshameni ni tsundzuka n'wina na swidyondzeki-kulobye ku loko mi kha mi vona vanhu lava va nge le ku humeleleni ka commission van'wana a hi va teka hi swiyimo swa voho loyi mutivi ka yini loyi mutivi ka yini kambe ku nga ri na vumbhoni lebyi humaka byi mi komba ku loyiwani i leteriwe lana ni tshemba ku n'weta ni swidyondzeki swa mikhumba futhi n'wina swi tlhe swi nyanya hi ku na leswi vanhu va nge i vativi ka swona hi leswi n'we mi nga laha mi ya swi dyondzela boha swi vonaki na ku va swi dyondzele kwihi. I xivutiso xa kahle Khalanga, ti-academics ti na xiave xikulukumba ti nga xi tlangaka ka development ya this country kambe ni ta tsundzuka in the past ti-academics a ti vitaniwa ku ri i ti-clever blacks hikuva ti vona swo karhi masitoko hi xipolitiki i fanele i nga va byeli vanhu ntiyiso i ta kota ku va na following i endla switshembiso swo karhi ku ri hi ta maakela tiyindlu to karhi i karhi hi swi tiva leswaku ri a swi nge koteki ku a ku na budget kambe ni pfumela leswaku ri hi ku ya emahlweni swidyondzeki swo swi nga kona ka tiyunivhesiti na tindhawu to hambanahambana we've got good leadership in this country kambe ni ta tsundzuka Khalanga ku na xiave xin'wana ka buku leyi ya Xikwembu leswi ngo ni vone varhangeri lava nga va ntumbuluko va karhi va famba hi milenge kambe the commoners va khandziye horsebacks ni pfumela leswaku ri ma kota ku swi twisisa ku ni vula yini good leadership a yi pfumeleriwi ku va yi tshunela aka vurhangeri bya tiko hayi laha South Africa ntsena swi ya hi ku na ti-connections to karhi kwini loko ku ta vulavula ntiyiso lowu nga ta paluxa swin'wana swi ta nga ta endla ku ri vanhu vo karhi lava nga na ku tiyimisela ku teka rifuwo ra tiko va hoxa swikhwameni ku nga na development va vulavula leswaku swisiwana hi ta tshama hi ri na swona ni nga vileli hi swona so hi pfumela leswaku ri kusukela sweswi ku ya mahlweni good leaders va ta identifyiwa emaphoriseni aka xinawu eswikolweni va tele ngopfu mi languta hinkwako you are spoiled for choice for leadership pfumela leswaku ri va ta nyikiwa opportunity va kota ku teka tiko leri ya mahlweni lava va kombeteriwaka hi tintiwa aka swiyenge swo hambanahambana va nga ha pfumeleriwi ku va ka swiyimo swo karhi laha va nga ta yisa tiko ra hina hansi hi lava ku vona tiko ra hina ri hluvuka ri ya mahlweni ngopfungopfu vugevenga byi hela vanhu lava kumekaka va ri laha tikweni leriwa va ta ku ta contributa ku va va aka mi twile prof mina mbilu ya mi ya vava prof mi nga hamuka mi nga ha hlamuli prof kambe loko va ku a ku te va professor Mabunda ivi va ku a ku te na professor Mary de Haas ivi ndzi languta ku a ku ri professor kumbe professor a ku ri wun'we hlayisekani prof inkomu akenza swa bing swa mugana lona FM i 10 minute a se ba awara ya mbirhi enka inongo timinete a se ba awara ya 10 ai tweneni ngomela va vulavula hi swimi nge hi nga fambi hi nga swi vulangi nhlekani lo a ni swi tivi va ka hina kahle timhaka ta Kaizer Chiefs na Orlando Pirates ku na ntiyiso ndzi ka swona kumbe swin'wana i scam kumbe njhani ni vula ku mi pfula mathikithi muku mi xavisa mathikithi sweswi ku nga se hela awara ma herini mi tlhe mi tsama ku sold out mi xaviselana tikhoneni n'we mi sungula mi xaviselana ivi se mi ya ku mi ya loko se mi ku ma herini mi lo xaviselana akho mo vula ka mi swi la hita mo vula ka mi swi la hita hi ngeti hi swihi mi nge ya mfambi mi nga swi vulanga sale timinete ta nhungu wo sungula hi lowu Nhlekani Bootpet na lembe lerintshwa minjhani hi pfukile hi nga vona hi pfukile a khensa Swanks ni tshemba mi la ku landzelela ya Paul mina landelela yona hi ni twe kahle prof va yi veke kahle and i professor phela masa professor Mabundi professor hayi wa ti chance i professor loyi a nga lo swi leteriwa bya fika va
va n'wi hlahluva va ku anga va ku ha leswi hi nga ha n'wi sivaka hi swona. I ntiyiso ngopfu va lava na va Professor Thembason hayi vo Mary Dias na vo Imogen Mashazi mi swi tiva kahle ku hlayi ku xurha ene va swi veke kahle ku ze va va veka vanhu lava a va swi tiva ku va ta va control a va nge swi koti ku controla vanhu vo fana na vo Professor Thembason a ku ri mentor ya mina ka UNISA convocation hi 2010 Professor Thembason tirhisana na vona so close aka Gauteng legislature loko mi langutisa va swi veke kahle ku vanhu lava va nga ka commission of inquiry a va ri tivi ku tirhisa rito ra honorable i muchaviseki i vanhu vo fana na vo the late Professor Dr. H.W. Ntsanwisi se loko mi ya swi vona mi ta yi vona questioning ya vona a yi fair loko mo tsundzuka loko va interviewe Cat Matlala va ngi hloniphe ngopfu van'wani va ngi vitana Grootman va ngi vitana hi tindlela hinkwato mara va treata Paul O'Sullivan loyi a nga forensic expert a nga tlhela van'wani va hina hi train wheel hi yena i na vuswikoti byi kuma ku maphepha sweswi hi le ku vulavuleni a ma humi la a ma vonaki a nga sungulangi sweswi ni vula maphepha a ni ngo mina loko ni fanele ni ya dyondzisa vana hanya nthomo a va lava phepha ra ku ni leteriwile ke ku va mudyondzisi ivi va kuma ku hampela ni leteriwile se ye phela la swi tikile loko va kha va kuma phepha ya ku i leteriwa ku va leswi na leswi ya huma ku ya kwihi ko fana na kwa ya hi leswi nga ku nhlamariseni because hambi ka yona previous regime ya liya valungu a ri wun'wanyana loyi a letela swinene a trainer na ti-reservists endle course ya va nge yi trainer the trainers a ku ri na course yin'wanyana leyi a yi endla ti-statements taking aka Technicon SA ma yi tsundzuka ivi yi incorporatiwa into Technicon SA aka sweswo a ni nge n'wi vulavuleli mara lexi ni vilerisaka swinene Boetpet i questioning ya ku treata lava va nga na vumbhoni se va lava ku ta incriminatiwa loko mo langutisa swinene leswi va nga yi vekisa swona mi langutisa ngopfungopfu lava van'wani va lava ku ta incriminata General Mkhwanazi ematshan'wini ya ku va teka vumbhoni lebyiya va famba na byona byi ya fika a kule Boetpet hi leswi nga ku hlupheni swinene swi nga va swi vanga yini ku munhu a vonaka ongeti i le ku heteleleni a langute ngopfu ka timhaka ta ku lakuta ku penda munhu wo fana na va Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi tanihi munhu wo biha hi leswi Boetpet vo la ku pfilunganya swilo hi loro vo la ku ta lahla direction ya leswi case a fanele ku fambisa hi swona hi ku loko mo langutisa le advocate Behari ma ngi vona i lahleke njhani hi loro vo ringeta ku lahlekisa mbhoni hi ku tisaliwa ku na luya i bihini hi leswi mara ka Lieutenant General Mkhwanazi a ku na nchumu lexi va nga xi kumaka xo biha hi yena hi ku i specialist luya Boetpet masibona na mi ko va ku nyimpi ya Mkhwanazi na O'Sullivan yi tikomba yi kha matsundzuka musi September N'waxemu O'Sullivan i pfule nandzu a ku i suwa Mkhwanazi 5 million ivi defamation of character hi October Mkhwanazi na yena ku hayi kho ni n'wi suwa 10 million hi sweswo leswi va lwelaka xona i xi xa simple a ni luya a dya hi mhaka ya vanhu lava a va ya aka yena va tlhe va n'wi hakela for ti-services letiya ivi General Mkhwanazi va ku mu n'wi hakelela yini hi ku leswi a nga ku swi endleni hina hi hexe ha swi kota ku swi endla la and a ri mani yena himpela i mani wo a za a rhangela na maphorisa a nga ri phorisa to start with a nga endlangi na basic training hina hi experts loko swi fika ni Boetpet ni endle na CFE ya mina ni a Los Angeles i yini CFE certified fraud examiner yi equivalent ya chartered accountant certified fraud examiner Boetpet kambe fraud examiner hi leswi na yena O'Sullivan a nge hi swona hi fraud examiner na yena hi yena i affiliated ka yona Association of Certified Fraud Examiners la South Africa ifana na chartered accountant
South Africa. Yeah. Sweswo Bootpet. Nemetwini boto wa mina ya kesa swinene man a ni swi tiva ku loko ze vulavula hi leswi ni ta mitwa a ni leswi swo leswi kambe ve ri yini i swakudya swa n'wina Leswi swakudya swa mina Bootpet and a ku na laha nga ta teka chance aka so ku hava honorary trade la hambi mo ha vutisa Professor Thembasona hi tirhisane kahle swinene kasi loko ni endla yin'wana ya ti-degree ta mina I think UJ a ni na Professor Tinyiko Maluleke aka convocation ya University 2010 a ni ri na Professor Bani Pichana na vona Professor Thembasona ni vulavula personally that's why mi kuma ku ho yelana mavulavulelo hikwalaho ka leswi hi nga leterisiwa xiswona Bootpet na mi topoto mi ni kheseli swinene tlhelo rero hlayisekani ku dya ku engeta Bootpet so inkomo sweswo mi ngisana munghana nona FM igimeta kwa nanga kwa yena noko igimeta americhais hayi kuya kuya ku switsikeni a nge tserini yale ya ku ikheseli swinene kuva mi lombe ndleva khensa swinene mhlayiseka swinene mbana na siku lerinene nongonoko dzuma na mina hi lowu landzelaka sweswi hi rito ra Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani kambe sweswo hinkwaswo swi ta endleka ndzhaku ka loko mi kume mahungu ya misava ya awara ya 2 loko ni nga hoxisi mi ta mi ri na mani Cosnat Chauke siku ra n'wina ri va lerinene mi tiphina hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu laha ku hisaka nwanani mati a joni ya redzi khari n'wina hambi mi ta nwa yini ke ta twa mani hayi mi swi toloverile a ni khale hayi hina hi vuyi kwaleyo ka hisa ku hana mati yo eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela